anin kap ta ngenge ziak tu Reverend.Chuauțhuama Tokyo Olympic sangni somni ke entuilai takin Assam-Mizoram ramri By Revd.Daya buaina omthu social media kalau hmua Assam Police zahni vele civil mi engemaza chu Anurak Agarwal IGP Law and Order Divajoyti Mukherjee DIG Kachar Srimati Kirthi Jala IAS sangni som pathum DC Kachar Sonidio Chaudhary DFO Kachar Vaibhav Nimbalkar Chandrakan IPS sangni pakwa SP Kachar le Sap Uddin OC Dholai Tenen Anlaukala Assam lama CRPF duty post le Mizoram lama CRPF duty post ron palzutin Mizoram Police duty post chu tamhnein an ron lo chhuata hial mai upalampo thin asazak thei Mizoram Police duty post a chuan police somni emolek an oma Assam Police zahni le Mizoram Police somni in tamhlei dan chu soma pakhat ania chuwang chuan Mizoram Police tan tharum manga chan lo kho ngot chi ani lem lo vaireng te mi puilo pungkhom chu Assam Police in tear gas in an kapa tiangin an vaboka khatia Mizoram Police te insaseng ri lai han mu kha chuan anlai nat oma mi puipo kha anmang angle ti alang Assam Police te hi omhlen tuma local annia Mizoram Police duty post ne chua inbun nge tum anni motor chak pakhata puan in engemuzat an ron phura mizote ka tumsa anni awangin ambulance motor nen an lo thoka Mizoram Police te kha man an tumbok ani ang prison van po an ron keng anti Mizoram Police te khan nek chua anni hnuwa mun sang zo ka chan mon an rema Assam Police jinga LMG pu chuan Mizolama asilai ahmet puak tatlat mai Mizoram Police te chu ka anni phot chuan kablet ve tura thupek dong to sa ania an kablet ve tange ya a chon chung zo ka omtanana na chuan an duty post ne chu tu te chu an zuka chilta a darkar chan ve aya reima anin ka hnu chuan Assam lammang ang chuan ton zawar an ronzar chhuaka Mizoram Police ten za an nga ya Assam Police te chu tlanchiana tur kong shilin an zuk awa chutiang chuan zukti lo se Assam Police te kha an thitam le zwal ngotang Assam Police rwal chu an hotu tinen baklengin an tlan cheta ani ang an chanchin kan hriat le zel dan chuan police paruk le civil mi pakhat ka hlum anni a ka hlum zinga chuan Kachar SP Vaibhav Nimbalkara PSO po tilvi a Kachar SP Nimbalkar ngei po ka hliamani Assam Police kha zahni vel anni chuan thi paruk le hliam somnga paruk anni a za somthum pakhat vel in an tuar ni chu Silchar Medical College and Hospital a doctor pakhat aming tarlan do lo soidan chuan Kachar SP Nimbalkar chuan amalba ka adula ka hliam atwara Kachar DC Kirthi Jali IAS kumsang ni som pathum khan angai to omlo ti ma se air ambulance in Mumbai enkol turin an phur thlata ani kha ama kha Maharashtra mi ani a tlema thilo chau sia adam chung soi atling to nge yang Kachar SP Nimbalkar chu hliam tuar ani ta ka wang chuan me ni som pali kumsang ni somni pakhat atanga hailakandi SP atana anda thar Srimati Ramandip Kaur IPS sangni som pathum chu Kachar SP ya anson chawa hailakandi SP ya Jirang District SP Gaurav Upadhyay IPS sangni som pani Lucknow Uttar Pradesh khochwak chu anda ve thung ani Kachar chuan DC le SP ya mecha ve annei ta ani chu Silchar Medical College and Hospital a liam torte chu an mutlar dul maya doctor anin dai lo deu anyang Guwahati Medical College atangin an cha chho bel hiala liam tuar then khat chu an din mun a hlau thon om deu anyang Guwahati Medical College a an phur thlaboka Assam Police chuan an be seilo channa an dong ta ani Mizoram Police te hi an tlem jok deya anin tam hlei dan kha soma pakhat anni a an hoi sen ba ka an thim thiam boka an fak om tak zeta choi moi tlak an ni
Assam hian min ron ti boizing to hle a kumsang ni som pariat zo phai buaina atang khan Mizoram sarkar hi mipui beisei angin achengai lawa ton chum ero mipui beisei ange ya alo changlet beta hi alom om hle ani Mizoram police ten Assam police ka ahlum kha andu reng wang ani lo an ron ka masak awangin an kablet ve a an thi pha ta ani mi in a the piang chu mi vek chu aseng thin ti chu an chan anita Assam police chan a chhejok si a azana zanin minister pahni chu silchara chief minister Himanta Biswa Sarma chuan aron tir chawa ama ngei po Guwahati atangin aron zan choa haflunga riakin July ni somni pasari kumsang ni somni pakhat zik taka silchar aron pana Assam DGP le special DGP aron shwaya silchar medical college and hospital a hliam tuarte akana Assam police thi te thana a atil bok July ni somni pasari chanudar khata chanchin bumi te ma a thu asoya a in shaw sana sa hle a thu soitlang pui chu pakhatna police thi chung te chu chengnoi somnga theu pek tor panhni na an chung te jinga mi pakhat sarkar na pek tor pathumna police thi te chu ni thum chung son tor chumi chung chuan inti hlimna lam reng reng nei lo tor palina liam tor zong zong chengnoi khat theu pek tor pangana ramri buai chu supreme court a thlenang parukna kachar Mizoram ramria commando sangli adang pasari na Mizoram police in LMG an mang Assam police po khan LMG chu an mang ve tho Assam CM hian Mizo minvo za matuma keini la zamai tur kan ni silo zam lo reng reng tur siam kan ni Assam commando sangli emo a aya tampo ronti ro sek Mizoram police te an zam ngai don lawa Assam commando teleklek an chau zik zokang Mizoram police te hi tamhnia ponglak chi an ni lauti hi Assam CM Himanta Biswa Sarma hian laushenon ro se Assam CM hian Mizo te hi minron no thuri zwama arin angut zongin kanjam ngai lawang tun ang huna hian Mizo mi puite po kanran rwala poimo takzet ani Assam CM khan Mizo te chu social media a an thu chwa shanga po an ran rwal zia alanga Assam mi puite po tangrwal ve turin ka ngen cheu ani ati kha tlem jok ma ila kan ran rwal phot chuan Assamin min hne ngai lawang Mizoram sarkar po tuna adina hian dinghetla turin kan be seibok kan se to chu kan se tla turani a kan ra chin apiang chu kan chel zui zel turani Mizoram police a hian narwa ka tam hle a mi then khat chuan sangli la ya ro kan ti arang thei ang berin police narwa khi no kha ni se no kha tur po in tun ma anga party ril ro pulawin atling ngei lak ni ro se kan soi to chin angin ramri bul ti mason hi achak theiang bera kalpui turani a tuna malak mek hi nasazokin bo zui ni ro se ramri bula omte mamo zwal pui ti masak tur ta chu pakhatna in kalpo na kong tha siam sak pahni na eng thatak pek pathumna in biak po na mobile ta warda tir palina tui in tur thatok pek pangana zirna sekul tha siam sak parukna damdoilam PHC subcenter changplung zok da pasari na muntam zoka police outpost da hei aya chipchiar zok hian phainuam bial pastor reverend zonun sanga PCI chuan wanglai ni July ni somni pakwa kumsang ni somni pakhat a khan ramri khwa zirchiana le rotna with reference to By Revd.te phainuam saiha puivi ti aron zia kha sarkar po in enjui chi ani ramri bul ti mason ani chuan a omsa te tan anwam dona om thar do tan lu chil achak om bokang diktaka soi chuan ramri bul ti mason chak hi tuna ri chuan infiamna tur phol lem pha tam ayin Mizoram le nam channan apoimo zoka ahman mo thlak zok dai bok ani Mizoram sarkar po heta hian har chhuak sham te se ti chuan fak a hlo bokang Assam sarkar che dan hi ten om tak ani Mizoram chunga an tam chuangin inka chau takin an lo luta thal thla masa an changta a Mizoram police in an chan let ve ta ka chuan
atwar tu zoka anchang ta si a chuan che thei ang berin mizo te min pu ta ani Assam sarkar chuan mizo police te chu tual that anga an ngaya an bung ruale motor tlan chat san swa sam tu ti man na turin dholai police station na thuboi chi sang sang an ziak luta Assam police thina a innam noi man theina tura shil thei apyang hne na cheng noi nga pek an tiama Mizoram IO Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena po tun chum buaina a hian phiarutu khaipa berangain kheisiam sakaman tumin an ve mek boka Assam ti dan hi kan hlau tur chu anilawa kan zam pha tur ani heklo Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena lama Mizo mi pui kan changtlat puven hlau su la zam heksu lalpan a pui tlatang che thil pakhat ero chu film khorna tur kan nei smartphone kan hum fora kan hoina lama pianga video in thla kan la a kan the dar chiam zela kan sipai ti ta na him lo tur le mizo ti hming hliau theite po kan the dar nual to ang hemi chungchanga hian Mizoram police te ngei po an film khor angai ve tho July ni somni pakwa ninga nia ro surin aitlanga an book ati chiat dan video thon dar te kha thil chul lo tak ani Assam sarkar chuan video sang sang la khomin thu boy siam na tura chan chana man atuma keini lampo hian kumsang ni som pariat zo phaya thil thleng atang khan thing hlun chu vel sai ha puivi phai nuam aitlang buarchep le vaireng te thil thleng zong zonga Assam chet dan video kha omjenei takin rem khomila sap chung le vai chungin thataka soifiana siam ni sela von chatba ka azau thei angbera the dar ahun Assam sarkarin Mizoram laka thuboi chi sang sang asiam angbok hian keini lampo in anron chet na apianga mo phurtu te DC IGP DIG additional DGP le DFO te chu thuboi siam sakve mai tur ani don lomni kan ti ta mek boka July ni somni paruk tho chan nia Assam police ron shwai tu Kachar DC Kirthi Jali IAS IGP Kachar SP Vaibhav Nimbalkar Chandrakan IPS le DFO te po Mizoram police anron lu chho awang le mi puipui soilo tiar gesa an ka tira awang le Mizoram police kap masatu ani awangin thubuai siam saklak anni Assam police ami LMG ya Mizoram kap masatu po kha aladam ani chuan man chho a tha ang kanin chei tak tak don ni in alang boka anti anga piang chu kan ti ve thei don lom ni Vairing te daya Mizoram police duty posa CRPF da tum chung changa Mizoram Home Minister le azui tu ten CRPF ho tu pa hne na in omna tur kan siam sak chewa khuta khwan om ula kan ringam lo cheu on lam in nei tlat anti tol mai kha adik chia CRPF te hi rin ngam chi anilo Assam lama an omna Assam police in olsamte in anron palzu theya Mizoram lama CRPF omten laudan antum chin ei lobok Assam police ne na in ka tira an kema om Kolosip SP an humdu lokha athin rim thlaka Mizoram police post khu CRPF kota lanmia lautor July ni somni pariat ni lai niya Mizoram Chief Secretary le Assam Chief Secretary New Delhi ya in biak na khan Chief Secretary in Vaireng te daya Mizoram police omna khu CRPF in lo lautora chan a kho tlat kha a thale kha thil kha engtin ta koron soyang moti in beng kan lo chiru renga Mizoram police duty post chhoasan lautora chan kho hlo tlinga ngaila he thila hian Mizoram Chief Minister le Chief Secretary po fakla kan ni tun hnuwa po chan kho zui tlat zel tur kan du reng wang ni lawa lo thei lo awang zoka Assam nen in ka na hial alo thlenta ka chuan Mizo mi puin kan sha reng tur chu kan ram chunga vailaka hleilen tur ani lo vai ho chuan a che thei angbera min bei po in keini ero chuan kan rama vailaka zol do tlat ila an chunga a thalo zongin kan chuan ve tur ani lo Silchara Mizoram House twala vailung oilo an awrwala Gauhatia Mizoram House chu ti top an du boka tuna phei chuan Mizoram azin an khapta bok an chaklo zo ka wanga mang ang chalchang aw thom aring ta hle
atobira chuan Assam hian eile barle mamo thil dang kan lak lu theilo nan National Highway number zathum paruk hi andang chat zui zelani chuan har satna engemaw chen kan tok mai theya chutiang har satna chu alo thleng ani po in mizote in hmangai tlan hun ani ti sia ila thil chebrel te lakhom tambik ni te thil man ti to chiam te tum lo shamila petrol le diesel po ren anga yang motor nei te po in an lir thei hol chuak lo deuh se ke in kal tam ve zok ro se mani chau in ngai to alawa mizo hnampum pui thatla na tur kan zon angai ti sia ang u Assam sarkar chuan Mizoram IO Rajya Sabha MP za tak puke wanal vena chunga chau nilavin vaireng te daya mizo officer duty te laka notice asiam tatlat maya chumi chan let nan chuan Mizoram sarkar po in vaireng te daya Assam official local buaina amo phurtu paruk hniana notice apive lo theita lo ani kan buai don chau po ani theya mizo mi pui te tang ruala engkim kan huwa mangai do ne tha thla lawin itang tlat zelang o